Shalom muvandimwe wakoze gukanze kuri iyi video, ngiye gukomeza video twakoze ubushize, twakoze part ya mbere, igice cya mbere kivuga ku nkomoko y'intambara, tugiye gukomeza ku gice cya kabiri tuvuga ku ntambara eshatu zahinduye amateka y'isi. Muvandimwe, Bibiliya itugaragariza yuko intambara, nk'uko twabonye muri video ya mbere, yuko intambara ifite inkomoko kuri Satani. Intambara ya mbere yabaye mu ijuru, intambara ya kabiri yabaye mu muryango, intambara ya gatatu, intambara ikomeye ni intambara iri kuba mu muntu. Umuntu wese agira intambara ibubamo, aho umuntu agomba kwirwanya akitsinda. Imana yashyize imbere amahitamo abiri, harimo icyiza, harimo n'ikibi. Hitamo igikwiriye. Intambara eshatu tugiye kuganiraho muvandimwe, ni intambara zabayeho, ni ukuri, ni amateka, abazi amateka baraza kumva ibyo turi kuvuga, ariko ikindi muvandimwe ni uko izi ntambara zigaragaza yuko intambara yose ifite inkomoko. Turaganira ku mpamvu izi ntambara zagiye ziba n'impinduka zagiye zizana mu mateka y'isi. Muvandimwe, niba utari wakanda subscribe, kanda hano hasi, kandi muvandimwe ndasaba kugira ngo iyi video uyisakaze ku bandi, ariko ikindi cyangombwa gikomeye, ndagusaba kugira ngo uze ubana natwe kuri Bible Study dukora kuwa gatanu saa moya za Finland. Hari link iri aho hasi, yikandeho. Niba ushaka kureba video twakoze ubushize, ndayishyira hano hejuru, cyangwa uza kuyipininga video igiye kurangira, uzayikandeho uze kuyireba. Intambara ya mbere yahinduye amateka ni intambara y'isi ya mbere. Intambara yari ikomeye, intambara izanye impinduka zikomeye. Impamvu ari intambara ikomeye ni uko niyo ntambara ya mbere yabaye yahuje ibihugu byinshi, yabaye ku bumwe bw'Uburayi. Katurage n'amateka bigaragara yuko kera abantu bararwanaga, igihugu kigatera ikindi, amoko agasubiranamo, mu gihugu akabamo nyine gusubiranamo, ariko nta hahandi twe twabona aho ibihugu birenze 10, aho ibihugu birenze 20, aho ibihugu birenze 1 cyangwa 3 cyangwa 4 byihuza kugira ngo birwanye abandi nabo bihuje mu bundi buryo. Intambara y'isi ya mbere yabaye mu 1914 irangira mu 1918, imyaka ine muvandimwe, kandi imyaka ine uko yagendaga iba, yagiye itambuka, abantu uko bagendaga bapfa, abantu uko bagendaga batakaza ababo, abana benshi barapfuye, haje n'inzara, haje indwara zitandukanye bitewe na condition abantu bari barimo muri icyo gihe. Iyi ntambara nk'uko nari mbivuze, ni intambara ikomeye kubera yabaye, ni intambara ya mbere ikomeye yabaye ku mugabane w'Uburayi. Mbere y'ibi bihe nta yindi ntambara ikomeye nk'iriya. Hari abantu nk'urugero, Uburusiya mu gihe cya Napoleon barateye, batera mu Burusiya, bazi amateka, bazi ibintu byabaye, aho Napoleon yatsinzwe, ko baragiye bagezeyo hari ubukonje bukomeye, baratsindwa. Izo ni intambara yabaye hagati y'Uburusiya n'Ubufaransa. Ariko ikigaragara ni uko mbere y'ibi bihe, mbere y'intambara ya mbere y'isi, nta handi twari twabona ibihugu byihuje muri buriya buryo byakoze. Ibigaragara ni uko amateka atubwira yuko hari nuko kuri yuko igihugu Ubufaransa, Ubwongereza, Uburusiya, Ubuyapani, Amerika n'ibindi bihugu byihuje kugira ngo birwanye Ubudage, birwanye ubwami bwa Autriche, birwanye n'aba Ottoman. Aba nibo bihuje kugira ngo barwanye biriya bihugu bitatu nari mvuze, cyangwa buriya bwami. Hari ubwami bwa Ottoman, hakaba n'ubwami bwa Autriche bwariho muri icyo gihe. Iyi ntambara nk'uko nari mvuze yabaye intambara mbi, abantu benshi barapfuye. Bigaragara yuko ngo abantu bageze kuri miliyoni 40 ngo barapfuye. Miliyoni 40. Finland harimo aba miliyoni 5, ukumva kugira ngo ugere kuri uriya mubare ugomba kuba inshuro 8. Ibaza abantu bapfuye bakubye inshuro 8 population y'iki gihugu turimo cya Finland. Biragoye muvandimwe, kandi biteye ubwoba. Impinduka iyi ntambara yazanye ni uko nyuma y'iriya ntambara, ibihugu byari bikomeye nk'Ubudage, abazi amateka y'Ubudage, igihugu cyari gikomeye, kihuje gikora ubwami bukomeye mu gihe cyabo. Mbere yaho hari Ubufaransa, Ubudage buraza burihuza, bwakoranaga n'ubwami bwa Autriche, bwakoranaga n'aba Ottoman. Abazi Ottoman ni bahera mu bice bya Turkiya, abazi ibura bwami bwa Autriche buri muri bya bice bya Austria cyangwa Autriche y'iki gihe, no muri bice bya Serbia hari hejuru, Slovakia na hariya muri bya bice. Ikindi, Ubudage bwari bukomeye muri icyo gihe. Amateka muzagende musome muvandimwe, ni ubwami uri kubona kuri iyo foto, murebe ukuntu bungana, murebe n'Uburusiya, murebe n'Ubufaransa, kumva ko ubwo bwami bwari bukomeye icyo gihe. Ikindi muvandimwe, nk'uko nari mvuze, impinduka yazanye nuko biriya bihugu byaguye.
ibihugu byari bikomeye bitangira kugwa, Amerika itangira gufata umwanya ukomeye muri kiriya gihe. Abandi bazi amateka ni uko muri kiriya gihe niho imodoka nka za Ford zatangiye gukora mu buryo butangaje muri Amerika, haza industrialization, haza gukoresha amamashini mu buryo buhambaye, aho bakoze na chain production, ni ukuvuga ngo ni ukuntu bakora ikintu kinyuze muri process yoroshe, bagakora nk'imodoka nk'ibihumbi na bingahe, ibihumbi byinshi mu munsi, bitewe n'iyo process bakoreshaga bita ngo ni chain production. Ibyo bintu barabikoze muri kiriya gihe, Amerika irazamuka. Ibihugu nk'Ubudage, ibihugu nk'Abaotomane, ibihugu buriya bwa Autriche bigenda bigwa hasi, na ekonomi zabo zigenda zigira ibibazo. Intambara y'isi ya mbere imaze kurangira, ibihugu byatsinzwe ni biriya bitatu: Ubudage bwaratsinzwe, Autriche yaratsinzwe, n'ubwami bw'Abaotomani bwaratsinzwe. Mu gutsindwa babifatiye ibihano. Ibyo bihano babafatiye nibyo byabaye intandaro y'intambara y'isi ya kabiri. Muvandimwe, kankubwire yuko intambara yose ifite inkomoko. Intambara y'isi ya mbere yatewe no kutumvikana hagati y'ibihugu byari bikikije buriya bwami bw'Abaautriche, aho bamwe bashaka ngo babone ubwigenge, bashaka ngo bikure kuri ubwo bwami, umubano bafitanye bawukureho, bituma haba iyo ntambara. Imyanzuro bafatiye ibihugu byatsinzwe, cyane cyane Ubudage, abantu ekonomi yabo, Ubudage bwaragiye buragwa, aho abantu batangiye kubera kugwa kwa ekonomi, ubukene buraza, inzara iraza, abantu bivovotera ubutegetsi bwari buriho rwose. Ni gute mwemeye ibi bintu? Niho hazamutse muvandimwe ishyaka ry'abanazi bari bashyigikiwe cyangwa bayobowe n'umugabo bita Hitler. Iyo ntambara yarabaye, ariyo ntambara y'isi ya kabiri. Intambara ya mbere yahinduye amateka ni intambara y'isi ya mbere. Intambara yahinduye amateka ya kabiri ni intambara y'isi ya kabiri, yatangiye mu 1939 irangira 1945. 1945 iyi nayo yatangiwe n'Abadage, cyane cyane uriya mugabo bita Hitler niwe wayitangije n'ishyaka ryabo bari bashigiye ku butegetsi. Iyi ntambara yahuje ibihugu nyine Ubudage, Italiyani n'Ubuyapani n'ibindi byari bashigikiye, barwanywa n'ibihugu Amerika, Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubushinwa n'ibindi byari bakikije ku ruhande. Biriya bihugu muvandimwe ubyibuke: Uburusiya, Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa, nibyo bigize ikintu bita ngo ni Security Council muri iki gihe cyacu. Uri kumva ko iyi ntambara y'isi ya kabiri itabaho, iyo body cyangwa iyo institution yabayeho ntiyari kubaho, byaturutse kuri ya ntambara y'isi ya kabiri. Intambara y'isi ya kabiri yo yari mbi kurusha intambara y'isi ya mbere, kuko bigaragara yuko ngo abantu miliyoni 85 kuba ko byikubye inshuro ebyiri abapfuye mu ntambara y'isi ya mbere, ngo abo bantu barapfuye. Ikindi muvandimwe gikomeye ni uko intambara y'isi ya kabiri yahinduye amateka mu buryo bukomeye, aho Amerika yari yaracuze intwaro kirimbuzi, intwaro bombe nucléaire yari yaracuze bwihishwa n'abantu bakoranaga. Abafaransa, Abarusiya ntabwo bari bazi ko bari gukora izo bombe. Mu mwaka w'1945 niho perezida w'icyo gihe wa Amerika yatanze itegeko bagiye gutera mu Buyapani bakoresheje amabombe nucléaire. Niho bateye ahantu bita Hiroshima na Nagasaki, batera amabombe nucléaire. Ubuyapani bitewe n'ubwoba, bitewe n'ikibazo cyari kibaye gikomeye, bitewe n'ubumara bw'izo bombe, bahise bamarika amaboko baravuga ngo tuvuye mu ntambara. Bazi amateka nuko Hitler icyo gihe amaze kubyumva ibintu byabaye, Abarusiya bamugose, Amerika n'Abafaransa baturutse mu Bufaransa bateye, niho Hitler yafashe umwanzuro wo kwica. Intambara y'isi ya kabiri irarangira. Biriya bihugu bitanu kugira ngo bizakumire izindi ntambara ntizongere kubaho, zashinze icyo bita ngo ni UN. Bashinze UN kugira ngo izarwanye intambara cyangwa izakumire intambara zindi. Biriya bihugu bitanu: Uburusiya, Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa. Biriya bihugu bitanu bavandimwe nibyo bifite veto. Bisobanuye ko abazi ukuntu UN ikora, iyo batoye nk'umwanzuro ku gihugu runaka,
bino bihugu bitanu bifite uburenganzira bwo kuvuga ngo turabyanze, kandi iyo kimwe cyanze umwanzuro wafashe uhinduka ubusa, biturutse ku ntambara y'isi ya kabiri. Iyi ntambara y'isi ya kabiri yararangiye nk'uko navuze, abantu benshi barapfuye, ariko yatwinjije mu gihe gikomeye muvandimwe, yatwinjije mu gihe gikomeye cyari kurangiza isi. Mu 1997 kugeza mu 1991 hatangiye intambara bita ngo intambara y'ubutita, mu cyongereza bita ngo ni Cold War. Ni intambara yahuje ibihugu bibiri byari kumwe mu ntambara y'isi ya kabiri. Bari ibintu biratangaje, abantu bari bari kumwe, intambara imaze kurangira, Amerika iravuga ngo abantu twarwanaga tugiye kubarwanya kugira ngo badakomera kuturusha. Mu ntambara y'ubutita ibihugu bibiri byarwanaga ni Uburusiya na Amerika, cyangwa abasoviyete n'abanyamerika. Harwanaga ideoloji abiri, abakapitalisite n'abakomunisite. Izo ni intambara zabaye mu gihe cy'igihumbi 1947 kugeza 1991. Iyi ni intambara nayo yari ikomeye. Intambara yo ntabwo Amerika yarwanye n'Uburusiya, ntabwo barwanye bigaragara, ahubwo barwanaga binyuze muri ekonomi mu marushanwa. Umwe yaravuga ngo dukoze bombe nucléaire ifite ubumara 10, ndakavuga ngo tugiye kubikuba tugeze kuri kubumara bugeze kuri 50. Byari biteye ubwoba muvandimwe, aho perezida nk'uko twabivuze muri rya jambo perezida umwe yavuze wa Amerika, John F. Kennedy, byageze aho bakoze ibombe nucléaire zikomeye, baravuga ngo uwo perezida aravuga ngo nidukomeza gutya isi izarimbuka. Niho yavuze rya jambo rikomeye twavuze ngo inyokomuntu igomba guhagarika intambara mbere ko intambara ihagarika inyokomuntu. Muvandimwe, intambara yarakomeje, yarangiye urangakana navuze, yararangiye, ariko ibigaragara muvandimwe, kandi uko n'ukuri, ibigaragara nuko iriya ntambara itarangiye, kuko ibintu byabagaho icyo gihe byarakomeje no muri iki gihe cyane, aho ibice bibiri bitewe n'amarushanwa yabyo bishigikira intambara nyinshi mu bice bimwe bitandukanye ku isi, yaba ari muri Afurika, yaba ari muri Aziya, kugira ngo birwane, bituma ekonomi y'ibindi bihugu bigira ngo bigwe hasi. Amerika igateza abantu kurwana muri Vietnam, igateza kurwana muri Congo, kugira ngo ekonomi y'icyo gihugu bari kurwana nacyo mu Burusiya, ngo ekonomi yabo igire ute? Ekonomi yabo igwe. Intambara yararangiye, ariko yahinduye amateka y'isi. Intambara iri kubera muri Ukraine ikomoka kuri ibi bintu. Intambara iri kubera muri Congo ikomoka kuri ibi bintu. Intambara iri kubera no mu gihugu cya Israel ikomoka kuri ibi bintu. Amateka niko ameze muvandimwe. Mbere yuko tuvuga ku bintu ugomba kumenya amateka yayo. Iyi ntambara ni intambara mbi, kandi ni intambara yahinduye amateka. Kuko nk'urugero muri Congo, iki nicyo gihe Congo muri hagati y'iriya myaka nicyo gihe Congo yabonye ubwigenge, aho Congo yari ishyigikiwe Lumumba, aho yari ashyigikiwe n'abakomunisite, yari hagati y'ibibi y'aya mahitamo abiri, agendana n'Abarusiya cyangwa Abasoviyete, cyangwa agendana hamwe n'Abanyamerika. We yahisemo Abasoviyete, niyo mpamvu bamwishe. Kumva ko muvandimwe amateka yacu ari iriya kure muri Congo afite icyo ahuriye n'intambara yabaye y'ubutita 1947 kugeza 1991. Iyi ntambara y'ubutita nayo yararangiye. Abazi amateka nicyo gihe muri Afurika y'Epfo barekuye umugabo bita Nelson Mandela. Abazi amateka nicyo gihe muri Congo habaye intambara yavanyeho umugabo bita Mobutu. Iyi ntambara yabaye muri iki gihe yahinduye amateka y'isi. Abazi amateka bazi yuko aricyo gihe ubumwe bw'Abasoviyete bwaguye, ibihugu byari bishamikiyeho nka Ukraine, nka Estonia, nka Latvia, buriya bihugu bwose bwavuye kuri icyo gihugu gisigara ari Uburusiya. Ibindi bihugu byose bibona ubwigenge. Intambara yo kuba uyu munsi ya Ukraine ikomoka hariya hantu. Tumenye amateka bavanywe kugira ngo iyo tuvuga ibintu tuvuge tubizi. Bavandimwe, singamije kukwigisha amateka, kwa amateka mwayiga kuri computer, amateka wasoma mu bitabo, ariko cyo ngamije kugira ngo twige ese Bibiliya ivuga iki kuri ibi bintu. Kuko benshi bafite ubwoba,
uyu munsi hariho intambara hirya no hino, muri Kongo irahari, mu Burusiya irahari cyangwa muri Ukraine, muri Israel irahari, hirya no hino hari intambara. Abantu bafite ubwoba bw'ejo hazaza. Benshi baratekereza yuko ngo hagiye kuba intambara y'isi ya gatatu, n'imyanzuro iri gufatwa muri iki gihe turimo itugaragaza yuko ibintu bitoroshe. Benshi batakaje ibyiringiro, ariko muvandimwe reka turebe icyo Bibiliya itubwira. Bibiliya itubwira mu gitabo cya Matayo 24, ni amagambo akomeye muvandimwe ujya uhora yibuka mu gihe tuganira ku bijyanye n'intambara. 24, Matayo 24:6 tugeze ku 7, handitse ngo muzumva iby'intambara, muzumva iby'intambara. Turi kubivuga uyu munsi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ngo ariko imperuka izagira ute? Izaba itaraza. Muzumva iby'intambara, muzumva intambara yo muri Burusiya, muzumva intambara y'isi ya gatatu, hari abagerageza kubihuza n'ubuhanuzi, kubihuza na Bibiliya. Muzumva ibyo byose, ngo ariko mwirinde mudahagarika imitima, ngo nta kizabibuza kubaho. Kasubire muvandimwe, ngo nta kizabibuza kubaho. Intambara impamvu ziriho nk'uko twabivuze muri video ya mbere, muvandimwe uze kwireba, ikomoka kuri Satani. Twafashe isi Imana yaduhaye tuyiha Satani, kuko Satani yaje kwica, kurimbura no kwiba. Ibyo bintu yabizanye mu bantu. Umuntu ikimugenga ni ukwiba, umuntu ikimugenga ni ukwica, ikintu ikimugenga ni ukurimbura. Kubera ibyo bintu bitatu rero byinjiye mu bantu, ni systeme y'isi yahindutse corrupted, yandujwe na Satani. Abantu ikibagenga ni ukora biriya bintu bitatu twari tuvuze. Intambara ni uruhererekane. Intambara yo mu Burusiya, intambara yo muri Kongo, intambara yo muri Sudani, intambara yo muri Ethiopia, muri Somalia n'ahandi, ni intambara z'uruhererekane rw'amahitamo mabi y'abantu. Nta ntambara ivuka, muvandimwe akambwira iki kintu, nta muntu uvuka afite umutima mubi, nta muntu uvuka ari umwanzi, ari umuntu wangana, nta muntu uvuka ari umwicanyi. Byose biterwa na system umuntu yakuriyemo. Uri kumva ko kubera uruhererekane rw'iyo systeme mbi, abantu bayisanga bari mu ntambara. Irya jambo twabuze riboneka mu gitabo cy'Abaroma 7:15, ngo icyo nifuza gukora sicyo nkora, kuko naguriye kuba imbata y'icyaha, naguriye kuba imbata y'umwanzi. Icyo nshaka gukora aricyo cyiza, nsanga nakoze ibibi. Nshaka ibyiza, ibibi bikantanga ibi. Bibiliya tubwira ngo mwirinde mudahagarika imitima, ngo kuko bitazabura kubaho. Ni ibimenyetso by'ibihe. Intambara zo kuba ni ibimenyetso by'ibihe. 7, ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ayo ni amagambo biri kutubwira. Muvandimwe turangiza, mbabwire yuko tuzakomeza igice cya gatatu tuvuga noneho umukristo agomba gukora iki mu gihe cya conflict. Ni ibihe bintu nka bingahe agomba kumenya kugira ngo ataza kwitwara nabi mu gihe cya conflict. Kandi muvandimwe, ibi ndi kuvuga ni ibitekerezo byanjye bivuye mu kuntu nsoma Bibiliya n'ukuntu numva ibihe turimo. Amateka yo sinayahindura, niko ameze. Kandi ikigaragara ni uko amateka agenda yisubiramo. Ibyabaye muri 1946 nibyo biri kuba muri iki gihe. Ibyabaye mu 1944, 1945 nibyo biri kuba uyu munsi. Abantu rero ko tugomba kwigira ku mateka kugira ngo tudakora amakosa twakoze mu gihe cyashize. Bamwe ndangiza, ndagusaba kugira ngo iri jambo ryumve, ko bisakaze ku bandi. Dusengere amahoro, dusengere kumvikana, dusengere ibiganiro, dusengere kugira ngo iyi si yugarijwe n'intambara, Imana igenderere izane amahoro. Imana ihe ubwenge abayobozi bacu bafata imyanzuro ituvana mu kaga tujyana mu mahoro, ituvana mu ntambara ituzana hehe? Tuzana mu mahoro. Reka muvandimwe, reka dusenge. Imana yacu, tuje imbere yawe, dushyira amaboko yawe ibihugu byugarijwe n'intambara, dushyira amaboko yawe Kongo, dushyira amaboko yawe Burusiya na Ukraine, dushyira amaboko yawe Israel na Gaza. Reka biriya bihugu byose Mana ubigenderere. Reka amahoro yawe aganze
reka kumvikana kuze, reka amakimbirane ashire, reka intambara ishire, nubwo bigoye ariko Mana tuzi yuko mu mbaraga zawe ubishoboye. Satani ni umubi uduteje ibibi, yateje intambara, ariko Mana turazi yuko binyuze muri wowe haza amahoro, haza kumvikana, haza gushira hamwe muri biriya bihugu birimo intambara. Reka ubushake bwawe aribwo biba muri biriya bihugu, Mana genda n'ibihugu byacu bitarimo intambara, abayobozi bacu bahe ubwenge kugira ngo Mana ubwo imyanzuro iri gufatwa muri iki gihe ntibeshore mu ntambara, ahubwo babe Mana abantu bavuga kugira ngo haze amahoro. Reka ugendere abayobozi bacu, yaba ari hano muri Finland, yaba ari mu bihugu bidukikije, yaba ari muri Afurika, muri Amerika n'ahandi. Reka ubushake bwawe aribwo butubaho muri byose mu izina rya Yesu. Amen.